Wasinja kutsibu msamalirio wechinemba che tayari West TV okwamena ninje Mat Ishak omunyamyatsi ukwa habo chinemba hane Kasese district okwana menu tuli Kasese municipality kandi tuli kwa diocese Kasese hanu tuli na nzukwa Joseph kandi onu ni wakabiri owa organizing committee habwe namugongo tunecha sindekendeke indi diocese Kasese inemu yendembere neribe ikaitekera eri saranda eri abajulies abe namugongo bikebya ebiro bisatu omwesera owe June. So tunenayo hano atubwere bamaikahi omwebye ibaka runda yakasente kandi nomwicheka likuwa weitu wasinja kutsibu erikanya konetu abe tayari West TV abando abakusamaliro kwa chinemba bakanze limenyi mama hikahi eribi imukarunda yakasente akena mugongo wasinja abasamali betu banzwa kandi nabo abe tayari TV echerimbere kanze ritukerisima mukama kondo mwahereria omuyisa owedese Kasese eribyenda mbyeno yekimbe mbetia obuhere bukuru obwerebuka ababwire betu abe Uganda tukasima na bishop wetu owe Kasese kondo mwaliga nerukande amatwere ikirengekanyo atutuchahambe nga bakristo okoma abiriowa injenzu kwa Joseph nga vice chairperson owa katunga kakuru akatekana mukongono nganze risimende etayari mwasinja rito obutuku kandi rimwe murabye myatsi eyo ahatwa mahika itwenge daisiyo Kasese kandi narebi banu mutunenye mutokerimenya ahatwa mahika nganze ritasha sima abakristo echo irimbere mutotsukeresa abakristo tutumira tuyunge hawuma twende tukasorokisha mburo itobosi twangatoka erimbe mbetiande ko buhere tukaweticha tata bishop nganze ribwinde abakristo mabikora mubiri munene mutu atashe yongera erisabane government eyi Uganda ngokena yabire yiraga eribika weticha obuhere bunu kucyo mukongono we namugongo nayo muyahurikira umulengo wa bishop nerisabaliwe abo buweticha so baleno abakristo nabahurikira banzo nabanye Uganda bosi inywe muntu muyitekateka kundi tukaitekateka mwametrema tukayi mwamisabe tukaitekateka physically abantu bakishaliata tukaitekateka rundikonisha mburu esikreto chirikayo tukaitekateka rundikonisha mburu esheriheria bishop sana itekateka mukongono wecho abantu banginazere minya okwanda menu trimene tuti oko mwati we budget neryo leno echanganzere babwende mutu atekanye budget esha milioni 15 okosha milioni 15 government yabiri tunihijandeke ikayatwerereya omuhinzi owayi owalingana nesha milioni 12 kuchisha bilioni 2 nabakristo abedeshe Kasese ibanimu watikanibwa nabanyweni abedeshe Kasese eriromu abipindie byosi both omu Uganda na ihi Uganda na tufama berera aba chimu chakatani over 50% collection esha sente shatukayirunda ya so tuuti ama tutubusana na maninyi usana no buli mundu wosi yo abire yunga hayimana deshe Kasese tutiyobonde omukama kitu weticha itwechesha bilioni ini na mbende eshisha twakatekateka abandu banachasindekendeke indi haliho abakesha abanje twabakesha rwe Kongo esho ndeka sereset abandu abahikire 200 ya abandu abahikire rukume Rwanda nenga abo babere oruyeni rwa babetendike list yabo eyebekindebe ebakindishasa nawe chama cyalera okwa government ye Uganda erenda ikalebya obuli muyima kumuyima nari wayite onamikiriribwa erengiro mu Uganda narishayitungiro mu mukongono so tukaikata tuyabosi bakindibya cleared kuterikiriribwa eriasa omundu wange nayibulia indi for example hano eri chukeri nanga rikesha chukadi erituka eriangerera abo barama yabosi abakindishanda namugongo tukisha tukebiru 15 okwezi kuno okwa katano 2026 tukalenkana ya tunabanyoni betu obundi abakishalwe Kongo nabo bakishabya abantu amabiri sana kutubusebo abo bakanza rishaliata na rune shaparishize shosi cyatukerenda skayiyungako so neri ebiru 15 ukishabuka ebiru 17 abo sibayisorokaniri hano okwa cathedral omwa crusade no buhere obubwirire neri ukishabuka ebiru 20 abakishadite bisandu ibali batuka olwendo olweriata bisandu erende namugongo ekinywa cyawo cyo muhindo echo muhindo echa ni charesaba
indi abandu banyamuhanga ithwe bosi mwire tuyunga haima na Bishop tukarondekania esyomburo nebindu eberisende Namugongo tusabire omukongono we Namugongo kandi tushaenda nerishabyaho eNamugongo ali witu nibukira tuti nebiru 30 kwezi kwa katano ni mukongo owabana bosi abali mu maskuru nabandu bosi bali mu education erishabe tukibye Namugongo nawo ni mukonga mukuru abandu bosi mukaliribawa erishabyayo wasinja kutsibu ono arwenzu kwa Joseph kande ni owakabiri okwa organizing committee eye Namugongo tulwe nayo hanu eri tubero kumati we Namugongo kande neribye iva nemwichekera omukonga oyu okwamena ninje Mata Isaac omunyamyatsi ukwawu habo Chinemba Tayari West TV hane Kasese district.